twongerere Yesu amashukura mu buraya agatanga agakiza. Shima Imana yuko yankuye ku biyobyabwenge byose najyaga nywa. Najyaga nicara nkabwira Imana ati Imana nimbona ndetse itabi nkareka n'inzoga, nkabona ndetse uburaya, nzashima izina ryawe. Ikindi nongeye gushimira Imana nuko Imana navuye hano ari umunsi wa mbere nari mpageze, Imana inyiza uburwayi. Yesu ashimwe. Amen. Jewe naje ku cyumweru aribwo bwa mbere najyaga mbona Pastor Prophet nkamubona kuri YouTube, ariko nkabona handitseho Mana iravuga. Noneho nkajya mpanga ukuntu naza hano bikanga, nza ari kuwa kane bambwira ko kuwa kane batagisengera ahangaha, nsubirayo nza ku cyumweru naje meze nabi hano, naje mbabaye, ariko Imana y'ahantu arayibonye pe, hano hantu hari Imana. Ayo mashi tuyongerera Imana. Ikintu nabonye ko hano hantu hari Imana, naje ndushye, naje ndemerewe. Aravuga ati adusengera ku buryo bwo kubona amafaranga cyangwa se kuba twakishyura amadeni, ariko nageze mu rugo mpita mbona $100 kuri telefone, mbanze yaravuye nano bamaze no kuyanyoherereza, mpita mbona na kode binyereka ko mpita njye kuyarotira, ariko ngera mu rugo bwije. Ndashima Imana arayibonye. Nari mvuye mu rugo mbaza ibirayi, nari nsigaranye mu nzu byari ibirayi 10. Ndavuga Mana afite icyizere, ngiye kwa wa mupasiteri nzambaririza, ariko ndazi ibirayi 10 biri bukubwe. Ubu ndashima Imana ko magaze hano ibirayi biri mu nzu. Ndashima Imana yarankubiye pe. Amen. Ahantu nahabonye Imana, nahise mbona $100. Imana ibaha umugisha cyane. Ubwo umugabo wanjye yagiye muri Amerika, amaze imyaka 6 atamvugisha, ariko nageze hano hano Imana imukoraho, anyohereza mu mafaranga, nanjye birantungura. Imana rero ibaha umugisha. Kadukomere Yesu amashi wabikoze. Thank you Lord. Imana ibamera umugisha kandi n'ukuri pe. Amen. Ndishimye. Profete yarasenze aravuga ngo nguhesheje perime mu izina rya Yesu, ariko nkabona nahantu bizava kuko nta kazi ngira no kurya ni ikibazo birakomeye, kandi nkambara nkagenda bakavuga ngo patoro, nkumva ni ikibazo gikomeye. Ariko ndashima Imana yo kabyaro mu gihugu cyo mu ijuru, nakore provisoire ndatsinda nyine Imana yabivuze, ariko dore ngiyi perime yanjye ngiyi. Imana ishimwe, Imana yarahabaye, Imana yakoze ibitangaza. Imana ntabwo ibesha, tuyikomera amashi menshi cyane. Mu gihugu cyo mu ijuru ndashima Imana ko umuntu wese wo mu gihugu cy'u Rwanda yampa moto bikemera, kubera ko dore kituma nayitwara ngiki. Ndashima Imana ko n'ubundi moto nayibonye, ariko nabonye iyo badakunda witwa ngo Sipiro, narayizanye nshyashya dore iri hariya, ariko n'umuntu wayimaye ngo nyitwara nyine mverisi. Ariko Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru, aho umwana w'umuntu atari, Imana yo kabyara yarahabaye. Imana ndayishimye yo mu gihugu cyo mu ijuru, uyimera amashyi, uyimera amashyi. Kadukomere Imana amashi menshi yabikoze. Haleluya. Icyo nshimira Imana nuko nageza. Amen. Icyo nshimira Imana nuko nageza baraba manige wabazanye. Najyaga mbona Prophet kuri TikTok. Shiraho microphone inyuma. Najyaga mubona. Haleluya. Amen. Najyaga mubona ariko tutarasuzanye ngo murebe gutya. Gonsuhuza. Haleluya. Ndamukunda cyane. Haleluya. Amen. Najyaga mubona. Haleluya. Ariko ikindi nshimira Imana nuko yampaye agakiza. Haleluya. Ikindi kintu Imana nuko natsindiye provisoire. Haleluya. Amen. Icyo nshimiye Imana, haleluya, nuko haleluya Imana ijya yirwanirira igihe cyayo. Haleluya. Hari igihe Imana ijya yirwanirira ikibuka imirimo rata. Haleluya. Ikibuka imirimo ikagukuraho abantu, haleluya, bagushyize, abantu bagutabye, Imana ikahagukura. Haleluya. Ni Imana y'amahoro itanga akazi. Haleluya. Nanjye yamuhaye akazi. Haleluya. Imana wari umushomeri, Imana ikaguha akazi. Haleluya. Kandi Imana ishimye ko ikindinze. Haleluya. Icyo nshimira Imana rero, haleluya, nuko n'ubu ngihagaze. Haleluya. Nuko ugihagaze, haleluya, utapfuye, kandi n'ubu gikomeje. Haleluya. Haleluya. Hari ndiba ngo mureke mvuga Imana. Haleluya. Ngo mureke ngire gute? Mvuga Imana. Haleluya. Muvuga Imana aho abantu bari naho batari. Haleluya. Mujye muvuga Imana aho abantu bagize gute? Aho bari naho batari. Haleluya. Kuko ari Imana ari inyembaraga. Haleluya. Kuko Imana ndashaka periminani.
katumutunga ibiganza tumusengera Imana. Mana turagushima, uri Imana itanga perime. Uyu mupapa akeneye kugira ngo atunge umuryango we, ndamusengeye mu izina rya Kristo. Uri Imana yumva gusenga ko batagira shinge na rugero. Tumwatuyeho perime kandi uzamuhereza ikinyabiziga cyo gutwara mu muhanda kugira ngo azahindurire famiye ye ubuzima. Ndamusengeye ngo azabe itara Robele Sharimoria Siedra, azabe itara rimurika muri famiye, azabe insinzi mu izina rya Yesu. Dukomeye Imana amashyi menshi. Amen. Yesu yakubohoye zagaruka uje gushima. Amen. Yesu nashimwe. Amen. Yenda shimira Imana ko inzoga nazihebye, nari umusinzi. Pastor yaransengeye ahangaha sinzi ko mubyibuka, twari abagabo babiri, aratubwira ati ndabasengeye izo nzoga muziveho. Kuva icyo gihe inyota yahise igenda. Ayo mashini twayakomera Imana. Thank you Lord. Nari maze imyaka 3 narabatijwe, nabatirijwe mu mujyi wa Kampala, ariko nava ku musozi aho bita wa Kiso, nkahita ngenda kunywa nayiro ikonje, ukahita ujya kwinywera. ubu ngubu inyota sinzeho yagiye. Amina. Iteremusi twarazirana, ariko ubu ngubu ndayegera nkasoma. Zakubona uriduka. Yeriko we zakubona uriduka. Yeriko zamura ikiganza cy'iburyo. Yeriko y'ubukene zamura ikiganza cy'iburyo. zakubona uriduka. Yeriko ikiganza cy'iburyo. zakubona uriduka. Abisirayeli bazengurutse inkike 7. Ku munsi wa mbere ntibyavamo, bageza ku wa 5 babona nta kivamo, bariyongeza ku wa 6, ngo ku munsi wa 7 basanga Yeriko zaridutse. Zamura ikiganza cyawe cy'iburyo. Tugiye kuzenguruka Yeriko 7. Yeriko ziriduke zikuri imbere. Zenguruka Yeriko kuva imbere. Yeriko y'ubukene kuva imbere. Yeriko y'amadeni kuva imbere. Yeriko y'ubushomeri zenguruka bambe. Iyo Yeriko irariduka. Iyo Yeriko y'inzara. Iyo Yeriko y'amadeni. Horia baria garia sayibore. Mana nyiribihe. Iyo Yeriko nituva imbere. Yeriko y'ubushomeri. Haleluya. Funga ibiganza byawe. Bibiliya iravuga ngo intare yo mu muryango wa Yuda, igishitsi cyo kwa Dawidi yaranesheje. Hari igitondo tuzaba abami, hari igitondo tuzabwira isi ngo urabeho, hari igitondo tuzacecekesha amajwi yose y'ikuzimu. 1 2 3 manuka manuka. Abinyuma manuka. Jehova Rafa data nyiribihe. 1 2 3 zamuka. Fata muri uwo mugongo wawe, fata muri uwo mugongo. Hari igitondo tuzabwira imvune ngo genda. Haleluya. Fata muri uwo mugongo. Rebosia. Zamura ikiganza cyacu cyo twagiye. Kubita daimoni zige. Kubita chaka chaka. Kubita. Twasa mucha. Ibita gushigikiye byose. Imani kubite. Kubita karane zigende. Yesu nyiribihe. Bibwira abantu 5. Yego. Imana igiye kugukorera ikintu. Sererere. Chemeza abapagani ko wasenze. Haleluya. Haleluya. Amazi asuma. Nantera ubwoba umuriro utwika nawo Ntacyo uzantwara. haba
canje Yesu we aya mahoro atemba nk'uruzi mwami umunyabyankanje ubu ngendana nawe yo umfata ikiganza canje undamira uramburira amaboko nze ngushime ririmba hosana itarehe amazi asuma ntantera ubwoba umuriro utwika nawo ntacyo uzantwara abazibanera basubirayo birukaye ndi kumwe na Yesu wose ntacyo nzaba ndi kumwe nawe ntacyo nzaba ndi kumwe na Yesu twese ntacyo nzaba ndi kumwe nawe ntacyo nzaba wampamagaye mu izina nitaba ti mwami mwami ko nakwiye kwitwa uwawe mwami ntiwigeze umbaza ibyanjye byahise wangize umwana mu rugo kwa ubundi umunyembaraga ubundi umunyembaraga kandi ngenda ashize amanga umunyembaraga ubundi umunyembaraga kandi ngenda ashize amanga ubundi umunyembaraga kandi ngenda ashize amanga iby'isi n'iby'isi n'ibinganga 1 2 3 go amazi asuma umuriro utwikana ntacyo uzantwara abanzi banera basubirayo birukayo kadukomere Imana amashyi menshi haleluya egera hino ayo mashyi twongere tuyakome mu izina rya Yesu